Tilemçinin kurcunu tolboyt. Alın jetişinçe berseň az dep korloyt. Tilemçige kedeyliktin 70 eşigi açılıp, ömür boyu tilengenin suranganın koyboyt. Sadaka berүү jakşylyk, sadakany suranuu jamandyk. Keseldin keseli suranuu, kaniyet kılıp, hajetingdi jaşıruu amandyk. Kayrat var azamat, kaygısın elge bilgizbeyt. Taza şumkal jemjese, kanatın kanga tiygizbeyt. Tilemçilik, suramçılık en jaman nerse. Kıyamat günü kim kança jolu surangan bolsa betinde oşonço karatak bolup, al karataktardy tozok otugana küygüzüp jogotot dep kelet hadiste Peygamber sallam. Tilemçilik, suramçılıktan saktanoo kerek. Bizge sahaba radıyallahu anhumlar ülgü. Peygamber sallam aytat, ashabi kan nujum, sahabalar asmandağı jıldız sımal. Eger alardy ülgü tutsaňar, seler toğra jolda bolsaňar, adaşpaýsyňar deyt. Muna uşu sahaba radıyallahu anhumlarny Kur'an-ı Kerimde Allah Taala sıfatlayt. Bakara suresinin 273. ayatında. Yahsabuhumul cahiluna agniya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kedey muhtaç bolgan sahabalary alar uşunday bir kaniyettүүлükden hiç kaçan surangan mesken. Alar suranbagandyktan kaniyet kılgan beken bolgan sebebinen anı körgön jahilder bular bay dep oylaşy eken, sırtından karagandar bular bay dep oylaşy eken. La yasalunan nasa ilhafa. Alar jawşa kalıp ele suranbaytyle. Tarifuhum bisimahum. Alardan muhtaçdygyn, alardan öte kedey ekenin, muhtaç ekenin sen alardy karap mınday belgilerinden bilesin deyt. Sahaba radıyallahu anhumlardan şu arasındağı Peygamber sallam doğrundağı imandu kedey muhtaç adamlar surangan mesken, hiç kaçan surangan mesken alar. Oşoňukdan alardy sırttan karagandar bay dep oylaşy deyt. Alardan muhtaç ekenin bayka bile bilbeseň hiç kaçan suranyp özlerinin mınday abalyny dagyn bir muhtaç dakyp körsötgön mesken alar. Suranyp iki türlü bolat. Biri tili menen muhtaç ekenini aytyp suranat. Biri özünün abalyny şunday bir tömön kılıp, an kelbeti suramçılık kelbet bolup kalat da. Sahaba radıyallahu anhumlarda muhtaç sahabalarda dagyn şu iki surançyny iki türlü teң bolgan emes. Tilleri men dagyn surangan emes, abaldary men dagyn özlerini oşunday körsötüp muhtaç kılgan emes. Suramçılıktın jamandygy Kur'an-ı Kerimde Allah Taala "Velaqad karramna bani Adam." Adam balasyny biz keremetli, urmatly, syyluu kıldyk deyt. Birok adam zat suranuu menen özünün abroyuny, urmat syýyny jogatyp alat. Özünün el aldyndagy abroyu düşüp ketet bir muhtaçka suranuu sebepten. Adam zat suranbay, tırışyp hareket kılıp, suranbanga özünün abroyuny düşürbegenге hareket kılıp uşuga tırışýusy kerek. Kıyamat gününde beşke en birinci kirүүçü adamların arasında en birinci kirүүçüler deyt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Alar sebepli İslam çekleri, dinin çekleri korgolunup, alar sebepli kıyınçılıklardan saktalınat. Taktap aytkanda, beşke en birinci kirүүçü adamlar daim din üçün mehnet kılıp, Allah yoluna köp kurbançılık kılgan adamlar bolat. Ekinçiden, din üçün kıyınçılık maşakattary özleri moyununa köterет dagyn başkalarga oşo maşakat tuğdurbaganга hareket kılat. Üçüncü özgeçölügü yamutu ahaduhum ve hajatuhu fi sadrihi la yastati'u laha qadaa. Alardan biri düýneden ötüp ketkende muhtaçdygy köküreginde saktalyp kalat. Oşo muhtaçdygyny çeçүүge özünün mümkünçüligi jetpeyt. Birok oşonu başkalarga aytbayt. Men muhtaçdygym bütsün dep oşonun artından mınday bir elderge özünü tüýşe kılbayt. Muhtaçdygy köküreginde bolup düýneden ötüp ketet deyt. Muna uşunday adamlar peristeler alarga salam aytıp, tınçlyk yoldap, ahiretde en birinci el arasından beşke kirүүçüler bolat deyt. Emi oýlap görüňizler, köpçülük surangandar hazır internetde açsaň ele, WhatsApp'tan künnüge açsaň ele gün sayın uşu balança öte orup, katy orup atat. Kırgız elim jaldan ber. Jalpy Kırgız elden, Kırgızstan elinden surangandar, gün sayın surangandar çykyp atat da. Ar bir adam ölüm aldında bir oruga çaldygat eken. Emi oýlap görüňizler, ar bir adam bolsa dagyn ar bir semyadan bir adam başına oşo ajal kelip kalganda oşonday bir oruda, ölüm orusunda, ölüm sakaratul mavtda jatyp kaldı. O Kırgız elim kegile, uşunu ölümden saktap kalaly dep ele surana bersek, ar bir semyadan uşunday surana berse, anda Kırgızstan mamleketi we suramçylar mamleket bolup kalbaýby.
ошо сурамчылыкты, тилемчиликти азайтыш керек. Өзгөчө жана садака деп чогулткан адамдар дагы бир нерсеге көңүл буруу керек да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тыйган нерселердин бири ан касрати суал, көп суроодон тыйган. Көп сурана бербеш керек, көп суроодон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тыйган. Малды текке кетирүүдөн тыйган. Баланча айтты дегенде ар кандай сөздөрдү эле ушак айын кептелди айтуудан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тыйган. Ошо бир хадисте 3 нерседен тыйылса келет, ошонун бири көп суроо. Көп суроодон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тыйган экен. Мусулмандын абырою, иззаты сакталат. Албетте пенделерге колун жайып суранбаса, Аллах Тааладан гана суранып, хажатыны Аллах Таалага айтып, Аллах Тааладан жардам сурап, Аллахтын алдында гана кол жайса, пенделерге кол жайбаса, ошондо пенденин абырою, иззаты, урматы сакталынат экен. Хадистердин биринде келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла ямбаги лил муъмини ай юзилла нафсаху." Чыныгы имандуу адам өз жаныны төмөн кылып, өз нафсini кордогон ага жарашпайт дейт. Мусулман адам эл алдында ушундай муктаждыгын айтып чыгып, эл алдында абырою, кадыр баркы түшүүгө баруусу мусулман адамга жарашпайт экен. Эми Аллах Таала өтө муктаж кылып койбосун. Кайсы бир адам башына өтө бир оор күн келсе, аны суратпай ошо жакындары, билгендери жардам бериш керек. Бирок ушундай башка муктаждык келди деп эле чыгып алып ар кимден сурана берген дагы дурус болбой калат. Ошо суранууну азайтып, балким муктаждарга айттырбай жардам берүүнү көбөйтүшүбүз керек. Албетте садаканы колдойм, садакага качан таргып беремин. Бирок ошо садака сурангандар, садаканы мен муктажмын деп көп сурап чыга бергендер бул жакшы эмес экени, бул өтө жаман иш экенин